Tial do mesirngi ya a program na kauhisaak la. Yak mal merenga sulem nguk la mosib edel mutmak. Tial program na kauhisaak la. Ma ya omlam lang betengel gal na omregal sande aki blool mei. Mang selgi me ngai kita rubah kal ngara mobdulak disi ka Mr. Harwa Wilter. Obang kita ngatiang ngani akar rubah kal Mr. Moses Uludong al dire kalau bangkit ngatiang ang tingkuk ngani ya ngarai krel bela el time motor kasi kalau bangkit tial programa kada milo si ako bisa klasel de berin si ado los peringil guk mo si pedro guk otob da bebira ang arngil to ra blur belaw mung si pedro guk information el lotob da emer ko kada adadu el giel to il nya adire kal metatsra aklangar gid ma family gid ma blur belaw gid makmal di mereka suleme malungi la ya obang kita lang of course arbo ora idum ya wel toribiong ma Mr. Wilter malungi silsil mer milter rubak Mr. Wilter me dikutial tial mum skaw gotol kora klorgid mang paskaw mo bam gotol kora igal kora amla mes malu bakar mes malu mangalak tel to tial blu kam kora di orto butu ngeta potong dikkat program lagi ya Mansulay kambes ngata rubag yang berbunyi. Ingaga kora soagal kora di motel gibel tatser tial isyul mangaringir belarelang tial tokora sola. Soagal kora di motat sengira diang ngarang. Ngora amle soadal mom dengil wasei magadam makarang aikal tokoil kora di do yor ngil wasei nam tamalala ambiakam dirgal matamal ma meeting ala al leader serbelau ma magidel masaw dani mangora sogal mo o madangel wasay kadam lasma smodi me ala kadam makarang kadam makasal budulger malu kadam malmol rurni mo ngara udasul gid ma orang ngasege diragi satyal show press conference la president understanding nga asing lotat satyal el togoy lo ase la kada makarang cloud nga ke kambesa agureng lo ase el press conference nga man mo meselmil akmal interested ni avisagan maduliru era bokul gora ati nega ase akmal gora amlo ngilar ngura sel last leadership meeting kulen sengi emnari la dronlela executive branch ma adra senate ma a house olbira ya president tawai al goram lo mlgoil wasei adra house awal goram mlgoil wasei kama na mereka ala mertiam melam digmiu ya buren sa president lo mlgoil wasei ndang lo aisei gire del magal sol vertical problem goram lo saga igel tigingel agundas se gidaro le ngir role el agurren se lo hace guay hablar bolo lo voy lo hace vereme de satial el toera au regulation maluben tertora PEA el mombre que se gida urre un mes el nin gora sorir al tol adel multira kringi malbol merege do bodo multira krsegi de move forward agundas ese malungil toera ngak ulde suegal wasei president tawai malgo klar ngul wasei mal salam lembre en die lang en orrena sarabuai e maduli seguir toy mumbulgula sengire den moblagar ngudul burungil arogul adam mal di sorira tiartora sola en dim lomrala tolom sodel ma petition am lomrael in the ending kerdirgat mak malungilar ngul seguir toy lo kunda se mokunga aderbela man di soagal duli bol I hope para adra blo ngalital toy bod blagatak girel el lo asenga sel gugo sengegerni en amloria togol msisi lo melgoy raikal meeting lo waya gora gukul de suegen wal lo ogor orimel mora adra senet lo ase
kemigo makarang al buluam lako ngirtial tokoy ngaraman diakam gengiringi di mal soagal mortial amrare gordel wasay aguk nga gumesringi engiredal bay merenga suliran adra senetling seigidel telgibel tay malur ragadi wasay haled luton satyam oya blolu uleng gumesen ngaringia esel offer malube esel Google the sweet tirgal adar tial gombalira elchi elwase eragil mutrulin mongil meng gilon di mlak ya gumdaswen kadang laso is berengil to ya di mlak ad borak klumil sel kuklos be eden mur klumil meng akirega lo sper tegidel te alle melgol wasei Marial mokmul waseng girel dimo imoblar olbil girel del motat ginget dice viagal ngaringira constitution ngaga viregal mlarse londibra constitution rau alel mleklo argument ma debate el girela agel dun parliamentary procedure di imolblai ma bicameral motoblol bla house ma senate Arupoi samlo giri konge toblol blai e viregal mlalmut medu mertial nomregal ongerul kanka mloral belum tu viregal dilul asendiak berem loise e gilon di imong en dimlagal dub atialto ding len aradra hausa gilngergi indi diagal sel di vitang e voltoim seguida senet lurgovi e gidetial maga ngel waseng laungil toy amaru seguida di sogal duli di kahalik kuradi otu dia ngarau deswe milgire tia lelol mistelal ge mistelael saingar adra brula se kama somam sel el contrato ble saingar adra pipi usima sengarau deswe del girel agel saingar del presidente wasingor olbi alula agem dimoy malungil ger bingaga abai wasei a petición a mal club gultogoy en din girem el adal mosain la petición a girem el mal mil madengel wase tiang mul mongara le google de suega sel petición a al blel togora wase togora politik selwado bolgora mul mestirado olbil wase agi al blom la gonger tiamam gangeri adim le problem ngal girela tiagi Diaga lungil al dreder tial petición el wasei. Nara ul makamosain ertial. Mang sebegal guktarada gumesria kwase tia wasei insama solaran atim. Ong erunga upebrado amesina sei insama el jil gombalia bolorur tiang atim. Leng adonguir ning diaga sal platak la tuarasa. Mang petición al bulua malungil toy. En dingirel mo blagatak la heding la petición mom sodel te hablado lurungil betogol time togora gam paktak maldo ngalin nemring toy mumlo betogo om sodel e direct mletega igem letel time 7 time el laborar bulu etidi mang au ul makwase diagal maknit en di a petición sel gugumes ngi sel mlarngi gugumes ngi ngwal petición el girela atgoel mla mother or bira galuno len girel tablol blago ngai toy ya seneta dimla al gnger sel resolution el sel mutual agreement tangari maulak melgora class time regida gora kitang lo asay al suguma petición asay somama el chi ya question ya ensure nga kanol makmon dia buksain ang ilang nga uul nga petition na malgora tugol mla madal contract agreement nang dia kalungil kumda sen dia kabulgula buksain dil sugum malgol wasi kaun sama lolmol metal tora a solar magdol molmol oldub angi ya sign na nga kamora petition len so gisi aban dice el petición el amoram dire adro berlo la as petri adro berlo se gemiu a onter gamam
tiagida somam. Pom itugi tian mo atera somam. Mensibil lense dim nadra senet, hindi dim nakal madra house. Ngaria trintrila ureol wase. Pom rigola action sirko. Why say? Sensible. Why say yak? Tira mal maral toy. Hindi nga kombok mura petition. Emlamo menglikida emlamo mengelo ase ngania besel offer. Malu bembesel agreement lungir tial le petition riara. Ya gumda so egide roga sada ya suil toy. Ngla dia bok sain ri. Ela kamlo tat sa press conference nga kamla sel press conference eli. Okay. Ma presidenta amlok mul wase abordra piusim lamit emla agril wase telmo issue a request for proposal. El solicita vidra interested company el mail wase of course kung wase kadam lang mo dengan swat kadam lang mo dengan scope pra ureor el gida so adam mok kernil gida tial solar grid mail at ya gida sel bot tbadi shay gida el bid solicitation eberwang yal awar ya te la opportunity ra iger rogul gombali ma iger bladeren selo se gombali ra a Vietnam magel tangal modas bidir emergo ko evaluate mo kadmo medeng lo say ngararangi ngarara ka gidol gombali mal sugu leng wasi mal sugu tiagi da adir tarara el ige gidol raw reng ra adra bulu al kadam mal mami ya kum da sen dira kalungil len se dira kamle tingin adra senet el wasi ngire del avil mutul open rabi dugu mungsibe del la yegi del kora mle mondara role la wase tiang agora mle adim nakal transparent tiang lel larnya ungil dil el auter e bi ko se kom ding ilu tiang kom balil me katam no dia ati el del mesa yegi del ungil bilim agum da seng en malung la direk el marcel el press conference mal interesting lenga presidenta ngwalvel admit lo wase aseneta angarnya ngilul to swe el lulu ais wasi awan raiga lul to swe la aseneta wasi tiang 30 years el contract lo bangala NG egalel sebe the ruling musel 10 years e up review tel agreement e maybe kita bilang betenger wa arala ngara masih el negotiate el maya arala ringil merio a presidenta lu special example say hindi dia lungilul daso aku meseng monta inding dimrael mol at sugo mo maybe ang iluria ren at kaya ang process wase hindi nga kadire kan mo speaker nga ringat elek lo reng sirgi hindi lulu wase hindi sel tokol marara lulu wase hindi nakadol tirak lalla oy say gidya aswa kalau ay sel adro rogo lo reng sil wase tial tokora solar mapipi siam larabit takpor da win madrangil kombali 60 kombali amlo bidringi etirgel teim telang al nosubil mervela mnemit tetirga gid senator marubul vela marbe kladel el mol mangilta enji mesel de ngartiang itu dulu wasit tiang adim nak lo tirak lalla siya ko klawana ni executive branch ma pipi usi man adra senator to siya mi kom koram na legal meeting e giling en aseng akman medali omol gornil nakadiregal Gloria cuestiona al gire el celto. Gloria rau renga rau de suegal gire. De sel el tiñela presidente lo hace. Nago el tirak la tiñela attorney general. Agunda su en marto. Dirga quizás el papier attorney general opinión en mí. Di a el quien sea presidente me lo hace. Attorney general no hacen sebela pipiusil mga adura tirgal adragon bali. El jagal tamlialla semral toy agul gorngil wase jagal mara malu ben jagal ungil sel gilnge pipiusil logyo agreement tel sign agreement tel moyang lak tel mora ad toy jaga klisi erni le toy away batax adi olbira galula sebel mangadun matogora sobre ti may gidem lok questioner toy egendo kasi ali receive twibe kol toy altan sabed rulia exceptional mortal toinen atia rada sabed rulia yel rogot endin diagal pipiusi obaklisi lo hace hoy como tax free e direga el gora telgibel min nitraul de suegal girela tax free toy
Kita melatal dreliti al toy lo giwa agreement ban kiam bal sundak kalui. El bistrira tirili alla al exempt tillei marak. El yang tunas mlei marak. El dagal harata. Maserabol mereka marak el blal rikupa ududir et tapaga kloklir mi de oigi. Dimla kangaral bistreli. Magumdas en dagal girela nivil business el merbelau. El modia al haratax le rogul other including other bela haratax el business. Malmut el tang al haratax egdel mut el mistril. Le longas elia ala a contract malum agreement lil disela igel tax el gidil haral bled wave egdel mut el matax en mal mistril. Klungyo el setiagi ndiagdol mal al ulatax. Ediregal moringa chance gidel review books til girela audo los hizo. Gidela di modiado ngegel to el dun degal haratak sen degal rula ni di report el mergidel degal require. Seguida Google de suelo lo hace. Pero mal harau elong si ara al sum girilo ngas ni el bora bidm por ni seguida. I hope en degal bodorura bidel mutu lo hace di mo free tax di mo free ngaramang. Agumdas en degal girel lo hace. Adra business al selorula egal financial plan malu business plan en girel luldagar nya gero gurto. Madia gudnela France letia gombalira France en ngani al baby time al rirak mula sal sum como a foreign country business e pe taxes el blue e gom di dactra taxa France I give tol sebel mo benefit egal gombali men degal sagal mo sois sendi aqua se memba idol tirak seguido lula tax le ngasumen dia que tadro olvida mo con el to. Agumbas ko kora mlatel giblo gedia do akti imaskat ngela presidente le tireg rin si sakal ako rin sini adal bela girir bing saigang ngasi komot tel gibo kumiwar adal ay kay gidele olge yung buhay ad news mangara stopel kau tulo oid en close to ko asir ada Vietnam asing 1 million adal gede dia ka record del sebed basic ni Ya kita bring it up kasi digital NG ma aiga at least en babier kuldo le kodomes ya kita en suerno al morsel settlement ragi sandi asum tiral molgoni amral dilia president en so al molgol was el moral del belol was kida yel dol gol to ya diagal del le kida di molgoy yel ngala babier malu ben pilo drangalela metial to gol was en área da Vietnam lia suin magaran kaya dimlagal gida bibi ngaway kumya ngaga dimla kudung lich akrin sia senator mara senator sulasi komle keri tila gide malgor chato magida viola baigal to el morabuay lo clat que lo hace luto lo mesetian ekalel ngariya taron dia kan seguir el mal dia makadamal di mori seguido ambe seguida mle soagal mimle soagal mogora al muto lo gisiti al todo lo seguido girel gir. Inya direct al tra subject al sogal morngir uriul bere con la monska tian sa togora agan tract le gumesa igan ngara show el ma ibna reporter da pipiusil girel tial rael di radgung emlamo ofe pramis mngarang akondel wase tirgal adam rula igal contract ika koral angariaro lela dorul menjaga polo aise seguida soal mutat sengirani dia kam sulang ya matengel waseng iga nga adama next week mendira gadir ki issue o mai iga ngaplo dito o indin sokal bukti mo o ngwa kuk msate al besar pora itu mengkukora adir kura miskina kuk pebir ra wasengela kebesulang e kambes e wil kasil simbe gitu roguyan ngarnia akung kasi seltera ako to cloud mondara blur belare al sils ato ko ako to ai si kita sira ako to mo tial kausis aklea ate do ber ngar ma dimna kan modik ako to mamlangay morar adlo uto may kan uto ma ngarbe ed mangwai sei ma abtol bashoro ablur orora amna mo oidera rolela drang oklumar adl nam tamala drang kilker ora maluto yang ako mesra la arbela yang ngarnia Palau Public Health Authority longora la
Atamela national government. Maigal state public land authority. Akmul waisel yang tengahnya bebir adro oreo lo dengan merah. Makmulom ngati tregat toko oreo rumah. Yang agar neranga kawasin sebela para public land authority lisa utum. Ulgu mengutum ngeram lungu. Yang sebel dia kalau loya ka ngeram lungu ya public land authority edi lisra angerwa, masih ngerwa. Tirwir, lisra tirwir. Ilmorak munta ang soal los perni. Makmulot siya katokor ala leng. Atol tirak rara ulbelang wase. Ay gelm la modiak los pe a national government ut borak ulbelang. Al kayas el morsel state sel utumangar al sel state. Al sumang utum rairang morairang mal sumang utum oror mera oror mal utum ra angaram nungu mal utum ratbang el morsel state public land authority. Itirga kita nganya krisiil ngul me open ngil mora individual other ratmaul wase. Pem claim atmi same nara process. Ya igel no dia kalau makati tin mora rightful owner abulgula wasya state of rightful owner. Elam lania tokol benakal wasya national government alisa ut. Makmlo kerja ngileng tiak lol monday. Makmum si kala kambes meng soal di oto atau kira kaki dalam subela. Ngaringnya title 35 la section 10 la Palau National Code. Amas agar rogo klise la Palau Public Land Authority. Menguasai adol tirak persegi dela. Ya Palau Public Land Authority cannot pursuant to national law list this property without the permission of Koror state government or Ngartmao state government or Ayray state government. Mbulgula wasyal sukuma utuma ngar alsel ore national government taulus ringi de yaus pa ringi hindi kasi eldi singin morangi dilta. Adol tirak lalla. I see. Mugul lalla adol tirak lalla ang wasi. It is illegal. Mugul. Itya adia ka tukora sa bedel kay titakang ringi ngal luuk tumberega trababiel luul belaw. Sendudul wasik dol tirak ra Letsik dol tirak ra blur nungoy. Ma utmangan nungoy mukadungo list sen utmangan blur nungoy. Hindi sigita tretal sa edlo yaki. Motrikyal government nungoy. Hindi ka din spadla motrikyal. Kadol turgertir. Marsukuma national government tangariya at utmo buhay public land authority o muraan nga rablo nungoy. Imla mo sorry lisringin morak mong ngarang. Ing motrikyal rubul nungoy. Baka benor ng langoy, ba legislature ng langoy. Ay gay ya government ng langoy. Hindi ka authority ra ba? Ang langoy state public land authority dia ka authority ringi. Ma zoning commission ng langoy hindi ka authority ringi. Sel ang lela government ay gay kildel limuk. Bubukol ng langoy, baka benor ba legislature. Akong kaso say yalla algiri ra other belaw rogoy. Ilmo matengay sel kotul gora ari lang makmo mga teacher tiyan. Musubi nga niya teme ke kampesil kolera aradra Palau Public Land Authority. Ito siya tiyak tilak mat sa magtiyan na magtukol ki moruri. Mungkora mo rar ngura aradra laal mal mudungi ka rogul tukol wasit tiya igidleng. Iyay ka board makamisyon na ikang hariyan aradra laal. Minsuwa kalbuling tiyan mergid rogul leng Bukti tungul mo na di tulok. Tial lulun orora di akal sebela national government. Limiun na mesa oderngi. Legedem lara gempo kut mukliya government orora mo. Ngarngi gel bebi ratoil presidenta ospe. Inglu siya pabilingin mo na kabenor. Ya kabenor abgi de legislature. Ing mo ringa meeting ingo oti auspa lel. Government orora ko kutubdi siya igid lontil. For example, Seral asum dia kalui dengan presiden Nakamura. Yang lori tiada lori de la utmara bulu. Menguasai buku moyu dah igel dia kamu uspe tur dia. Amiun semua di hospital tur dia tiada lori sera. Awal bira kalulau tur dia kata igel bebira basiol. Din nakal sebil
telmu sura babia de oisen mora government orior e mo kan ira government orior eu lel tengilua olbira kalulaw sa government orior tial Ay, si, utol. mong liluton mo niya klawlongit ra meeting na tulong lela executive branch ma government orior was megim lutun utial mendir kaniya uspalel makumta sa semble klaw meeting Matwa marar nga ka, segi del treta el rirul tringi mulai kal bebi rega ya treta. Hindi akal sebeela PPLA dim ska kalis na. Akong das mong makitra rogul to koral central government. Inso akong may gal mesu de tri other oreol was in hindi tal government oreol siya yung sa other approval. Maria Crisi era national government marogo hindi adidra oreol. Sige ta kuya. Mapsedik tiri hindi kami akan of this new one. Lula sa national government avia actually biya atamin. Ngani ikan lu reg de kong. Abay gurang sergawe. PCC la atara. Ako rin sergawe kamo mention ra kulo yang wal mora atara PPLA yang wasyang ngani akisiam. Kung sakal mortil ay gidi wasay. Matal suku mengwai sei gitu gunge. Pai sakal mengela proses masih ada mimok lu gunge. Wai sei. Ora tadi kayak utum lagi. Mada fila form. Mada fila form al takal among al tangat traigel ku seben. Niga. Imona to il gumara lu ase tiang mondelengel ablur bela regal mergol. Sera gotun modi gidil men anga tia to ora automatika katal bol digus na to ko leto mo. Ding asumbar ngariya available latse. E kau tal tigam mention. Arwang rias mangar amay ma ngarbe marwang ngar kabasanga ma cloud terong okler ngia amla mo gilin meluklo. Dia kan di ngaga ko aga gumar tilal wasin sabelen. Kaya gila ko clear ngasi na masal lorurnya presiden. Tial tora dis hausin agureng sengi sal open ngi longo du engulase. Mloral betul state was identify a place regamil sebel morngai kan. Dimna alzul mane utmana sa. Kaya mane gel lul olbira lulau tel utro olbira lulau. Mengulak muso akmo sebel lom das wasi. Mesebel den mortel makso olbira lulau tugura tergib mun sa campus. Jadi kata nang akle. Sen sebel to. Adan digel ngara mo kelas sebel. Ako rin ul morisel yang Kal gubud ng lil ko la storira PPLA serak na sa ibale el mesel secretarial order vitur na u. Ya High Commissioner arwaya lul logoil mera legislature belau ma gen ne estado lo hace. Girel moringia agora al malubem ngarar belau legal claro e gorgomiu e como masawa ko. Magumda sa segirnya di lupa sel public land authority may kalut mamlay remember ajan giragel na involve ng direct imlaria cloud meeting ajan mangala government or jamnaria tento petorilia ceremony mergo may kalut man steral mbale gisal was national government ngaria ma tirgal na testify ang ramora conventional logoto asay rolela isura auditor na alam dan marato rightful owner umbara dimla ka toil wasay ngania tabay malogol wasay dia ka utmara government terbelo di tumela kablil malabi biaga let kya besel tol ameriken dimla ka Misalnya aku kora imora to ko soal ngul mergi de rogulen kita direct mal tokol tamil do South state government ay gagel bebir krisi illegal state marada legal state tagirin makreo setial tiad state la tamang un soklo ay soklo mura rogo adra legal state government so katan mo mesra maori kumiwas kalel ngaria bebir telgi problemium na imi legal public land problemi din ngara aklo ante loro singin mo ara adal gukni apply ma direct sel dream luase engargera bod apply ni yakmal cloud ger Bisa iran ada bukti kabili liul mora PPLA. Kaya dia mo teka na kausa matsumong kuk ngarinya sebenarnya mo may muil information uri uti ay gidi man. Ako tong alkaw gageder obo mo sigra obom tier ni bisa ko tigri. I see.
tiyan no mereka el lui me al kap singila buida sera January 28 se sera ko tulurio kita la bela oil sel bekerra kita oil ora celebrate ra July 9 July 9 a sel other bela wa amlo senkyo emlo ngera kem porgi de logi wa 92% sel palo constitution di sei sel lo temela senkyo di aureora mleu RC kita maldir ngal tengah teleng blur belawa tirgel mlo delegate tirgel framer sa constitution ekawa atatire Mr. Wiltera komledori 8 al disiu na same 1979 rat January 28 1979 to April 2 1979 komlat tial mutol bira kalulaw segil time ngol bira kalulaw sigil drabon mutlen seya ol bira kalulaw legislature palo legislature مرغوي ملو درافت تاعي كده لو با ايلو اوغول من كلوب سيل درافت تاعي كده بالو كونستيتيوشن كوم لي دوري 8 ال تايم تدير 10 a surviving members ترجل surviving framers of constitution مسيرا تاع لو مريك الماندي سي ملارني a agora diga que el event el mlo margo sei كده السيلز mlo commemorate segi del sils January 28 sel first day of the first there sel first constitutional convention el January 28 mlarira 4 years ago 1979 tirgel mlar segi del el commemorative event of course mlar tirgel terul presidente presidenta Kunio Nakamura ma presidenta Johnson Toribio Yoshua Koshiba, Laurentina Ulong, Mariano Carlos, Haruo Wilterkau, Mabili Quartey, Tirgay Yam Narsi, Tirgam Let Tewi and Norsi, Tirgel Le Hukmo Oda Sabrin Mechoin or Gamiu, and the legal member of framers, Juan Arungulbay, Masa Agi Masio, or Mama Sayugi Edelbay, the Tirgel 10 el framers el Maldirake. Se mamle interesting akmla akal tangat lem lo sebe el mlo godong el momak to okloreng sa aldo ne interesting selo miltra angel mo president ra convention dimla ka dil bigi sel ngiltiawan den direk lo to ka nominations ekto mo senkyo dia kala mga amlo erung edel senkyo e margo ya harwor maliga amlo o mangiltel mo president ya Johnson Toribio amlo mangiltel mo vice president ya Kunio Nakamura amlo mangiltel mo floor leader ra convention kamle member first national technical constitutional convention of course no member sel second constitutional convention mlangi na 2005 kami di mo kung auto siya mlgira sa igit el 1979 kan o kami member same naga mal tiagida sel igel gora mal block remember to gora man lo sumrian agot en dimlagal soagal el mortialon vibel radial tungarang akplol consider nagal wasengaga diak palasimege ak technician lesegida a training ngaga ngarisi atorera management matora finance mangi akpai moltau tatogol metiber tirgal liver and to my surprise sel timing aga diak ngarbelo ngara sa iwale gulurion mora kabelmenta transitoria headquarters ni amlarse akmle director management and budget ra Micronesia rogir ma saibal ma American Samoa kegi del place ma FSM relal ngarngia gel bulurni ma marsha endi ngarngia ma tingiran adar ngaram lumul melase me como terin ergidel mora convention makora uleger tira rolel los tiagat mom garin como murura constitution mam legot tingiga sendia ngaga urai taladel girel tilar ngaga de gudne tora balatics matora sugar velao ma constitution kumda sen girel morwol tirgel adel malibat tingel amlur velo endi to asendiaga gimla visaido
Masay kita mletara question na se kom decide kom la senkyo mla moria senkyo bon mi mlakliam kle ko mangarangi. Ito asay sel time ablur mlunga mlaringia agora asyuganin man msisil tirga ruba man adra bulu mlut kara. Dia kalsalo gyo senkyo. Makilngel May kasi ere akmultur kal sum sebe kalo ngul lagi ko. Makmlongo atur kara ay komisioner en wasay. Agumdaso en girem almong. Dirur nga kalo asak maska o tiuk klabsay. Sabi malmol o tiuk klabsay. Hindi girem almutan. Amli hay ka Marcel time. Sel time amle ay komisioner agumdaso en Winkle ang kleruba. Mal daw nga kung Winkle and Johnston ang agumdaso en. Tartir kay gidam na ay komisyon. Nga kamlo, agulurar sel mlo thrurar teoal ay komisyon. 16 years for his it. Makmula, ugolo banggara de makratal ay komisyonel kukmo banggari bang. Anyway, sirak may, akmo mga kambes luase, ngel tarar adal ngarim lungam ne teru om termil, yora population ng mamay gis. Ak find out luase balaus kabo, diragam nengir klang namat. Gibom dagal mo, mama fuskaso nileng, a brother adamak askabo, engyang alga askabo nga algilang iragit. Mga tiragal mo gel luase, tiya glelakal ungil lomrul. Ito di luase ndiya kakamama ulsigar adal gimom daswen, Tusibil tulor tirgal bukke dirar ad kami gimom dasen dia ka problem iti. Makmlong esel gotel mlel impress ngagal gil sangar tel togora asay del fustal ganda. Sel overwhelming support adra blue belau robu. Adra belau adra igal bekil blue. Ame mga siar tialon dibe. El metola ba kal ma maklo long adral mongol no sagal sil grandra o igere tial muto. El bekil blue mnornya i morir ngi mutanan sa el almil lunch time etuk adal ngarar el almil adal ngamui metirga ko mera ge gidel toy manan ne ungila gila lowrer magdiregal kora lift a spiritual mo blaga ngudal ma tara toil mal different elang masay atoira respect bo mga adu agimne dori 8 adu evibate hindi mal dimla bon moklong aram mo tara avimla gibora o TV lang na avimla ma ulm egi molgora adlo asengam garang dimla kay gigi. Alam na mga TV o radio mo. Mengela ka do mesel adra olbira glular ela alongo do en biagal debate radlong dir tumo do ra buay albebile takmut tiabolo mesel yar ad takmulo ay say matum ko mo ko gi tirga mga do mora at TV biagal do masadar tial tolo sa esel time mlani atol direct el tirgar ruba el belording le lo esto hace ulmong olbira kalula umda ka bakay yung gire del diga kalula en moriato mai ke gida gim ko milngul le endi dimla kal stobor ka mamon malgo ay gel so mam naga ulungara se gidel el toera a finance marolera budget umbrella ay kay gidel mo proposal agimulu sa gidel olaban mo es el borgia debate nga mayuswa dire man no botol gidim kay titrangal len murnga galwase tial morur ni abod ka weber ni len sala bol ke kare government el modia state government dil masen aram ka dumur te tia bi belaul di mum di bol belaul se gidam le argument maigel major tol mlarngi girela a debate rasen mo parliamentary system o US system toda democracy que gidam nari maklol debate ay gel mal block appreciate a togora citizenship ma togora human rights
ling ulu marasel time direkal dirpo maral wase arogul ad or ngasal including our minorities girel ngaringia all the swil the zoom modiagal madaktan mulgo ngara ulak no bai sel uldas sel olbira rural sel time angani tirgel mal articulate mudul mod adum mlengod dimlaga unified budget matrim rose kaludo matirgal mudul mod adu ang ma project tamra blurit el molmong gadam amrura budget tra school adu nam diago letam nang masangin ul mong lo duba semble the swegal guk ngarngir udasel guk silu bila tabasilas au era al borngia appropriation one by one the stamp e agoten ngatmok la aranglela budget terbelaul meksul mangare au hospital mangaral momrek engia murgia igel mosois once el passe engia mosvira introduce igel bill certificate argo Ora idung ka sa idul tama kay el ar ngara ko kora mlai o mo mes sa idul yer ko ngara kora o sa ngem giren malu kora uri election ko dil sa idul tama nga kamle kare bui ke le oreol lo ngela ogorat mutu serta mang ngemle senatore tara mle gora angarmia dru le rawai magi mutra dru le olbi lama o mesin de tirgel staff ra selora la convention amlania compact issue rablu bela mutia gim gora wa gim mulu lo bentil tir kamong sel de bol olbi ra lula en sel ku tungul men o senge ke sen el de leader long sar dil at bela to name the few ko la kale udun Lazarusali Rabek feel Arwo Witter Toshio Nakamura Chantaro Tirge le dia dir bel famous al other belo temle famous al other tras territory tirge sel guktum garel bi ke tebor al wasai bar tiga dir di mura ke ngarba ngara artian tras territory mo wal gora selo senge sel sil sawal lo udla atikel tutul wase twice men nickel divile mga mokortial dan atlet de lances 4 years later akong daswing ngira man appreciate tir leng dimla katara time el debong el ora la diura al sel olbi ra kalula di mal betok el time el vol kat claudaso mong brana di bait mo o tuwa al sel meeting el moram igrel conference this is the main it's an honorable issue tamol mo clear la circunstancia constitutional me bago mesa ang clear tirgel malu sa constitution 1979 betogor tirge angara authorities el mora foris arati tedim le mege el agdi ngusya gil siasi ngo mesra house of delegates most of tir adi over 50 a senate mang wai segi a majority tir over 50 mang ngal gora mle mege el ave ngal baba skulir wai segi mle mdu atol boy mtangara di sel constitution ayel bek mlamelu usok tokor belaw selu le laba sa tarak lebo le umila bel teklel tokor belaw goro oti sel gora ma ul mga damlam ngat mok ta constitution lagi so kal dimang utiang ndi erom bom iwi gambe se diklutel wadi imora tokoy sia di imol el debe rablu belaw lokul di luchi sibringa arbadri marbasto Father Felix ya, ma Reverend Billy Quarty. El dim na kalmel lom te ngod tunum te segi del concept trak la leader. Misel longod adu abadre mle badre kede temle recognize him as a father ya. Ma Billy Quarty recognize him as a Reverend Quarty. Tunum te gai gidel leng sem le klomra adre bela umra tial la leader. Kla Cristiano adre bela si te gidel tra tangal tial. Direcal amran ne for some reason en man no ngil tara dal molek malu le mesa bek filtra agabel men tragir rogul wase bol ada dul girel tiam sel bol meregi adim lo riule gambe se akman lo gora umdasu ni wase tiam man ne mering lu jore bimlak fertilizer ni tial mumesa muegal guk constitution of the blue magistrate
Et mlo kung oklerulia konstitusion tin mo mereka mlo mga drodra kami. Et tia liger bela ngod aning may konisya rogi. Le tia nga functioning al government lulmeo beringi atara blu. Tial togora structure budget maluud mga kadmura konstitusion rabai uri. El otro erurto, el otro risei structure ringa diagal adar belau. El mutugum kad albang ratora kampak el pressure amerikalak mas al sugum ndiagam gangero lela nuclear mgimagom. Sebab nosto bagi moral ya kampak ta diagal. Ese ul memlori sel kami. El mlo mukmok ra revise constitution. Ese igida ngam lo adringi. Lo klol monda. El mlo adresa segi del mondar amerigen. Ma se gimle te tiu. E tirgala omda la sengara saiban medrai komisioner martang ngarang madangi bumulmi. Makmua lerera sadan silmail bunda singamle speaker sel time emle pusri sel idea. Lo hace kami le kan mutul mortal luro. Igi momru ralom kodoni asen revise el constitution. Makmut momru hai komisioner ngase. Biagal mutul club gul toy historic clean mungin lutul mo. Masa igida kli lutul mo ali barangage may. Ya uriu lakno ranu le igel togol me sa mula muda. Len mara togora bala tiksen. Ma argument nga mga adimlak sign sa igida report. Ombogo mo sigil me o sigil nindimlak sign. Hindi nga niya statement nga ngil nga riolo asay. Nga kavyak sign le vyagumra lo asay kredite tiu. En modia document el gilernia 90% terbelo. Tia girel mutul marat. Emli lutul marat. Di dimla kumralo asen sabel di kamamim de suite alto. Akmle insist la sen girel mutul marat sen kiora amo moita tial bladungue mo spertia. E di regal akno mat tirgel arwabo ni basyo ma tirgel adel gimgilak len selme Gebol senja ka email ng Gebol ngara Washington DC email ngarang gelguk negotiator rakampak lam rigel wase ay gagila requirement lam rigel. Ngani a friend ngala adra state department gelguk kora sendra meset se madadur ngal wase. Kamiwa so miwa gibom defender kamiwa. Endi ko murgom na se omegom do swimming track. Mag nga kami na niyo wase. At ahora mga madram liger el anga base raigal nuclear klalo. Avial mga rurta igal nuclear o musila igay. Magara de go defender ngmir dada. Allah mga isi. Sa igila wa el blebul tingin. Endi ka mama dimle insist la sendia. Sa igil mlora adra blue et turn down el isura nuclear dimle direkamle. Uud mesegir mo komitan mo 7 times 8 times ang tumong singgon mo akmaralom da sa document ang malungil avi kora plgi kreger nga elan komil teru baga tiagi sel gumesa bebira time en gora mo sadal mungiu da togoil kal constitution mo aterra igel go segir Segila ko problema la. Ako mo bugik sa igil maula gugen namot telara kara last ring. Al sugo mo mal di sa dun rules e lutul mo ay get amendring. Ding. Okay. So segil el constitution self preamble. Wala labas. Kadamlar segil el January 28 ya kurang sa former President Johnson Toribiong en Wasay. Tial preamble ang ngaral tokor belaw. Ang wasay, yendirun mo ngara. Tial ambal amrahe. Priyaw alel. Sel walwado ludin mo tokor belaw ang wasay ang ulalaba ka sila. Tiagi din ulalaba ka sa tokor belaw mal klabokol tokoy. Maktimo oywi tial. Wasay ulalaba ka sa. Agi ultoy radim lang arngil arrung klisiam. Ikama maladra arbelaw am isi el mutul smisi iya dimlang arngi rar wodl el may el jaka ngarngi el jaka ngaru erngi krisi am
radon frela igal yum serbelau el beluma mra rol magil mo tel mom lisi atim lang arngi dul taswam el mom eliwe om grow la ti samra odol maklebela or kamam ma omungul lerarang mam el gire labud main mok malamal tel moraro kuil atra bulula agigut bekli tialu tabelalla raileak le erungul klisi ela balur belau e omaga sel betul matat tuntui la klisi am maulaga rawila rubak kal Dios seiki via Sige seiki lela ba tabela awa kasat kawa mlari sen le suam no tat sergi Mr. Wilter ako sa tatial te alam ka dire Ya mal di mere sudah temet. Oi, mal di mere mul mo dia temen. Soal melgor niya arolela contract management malumeng administration. Rabia kal ngara ulak ko soal melgor charto. Agumes ang bloel ngani assure elang el girela igal project tra PPUC. Gulgornya specifically tel togorael. El gora mobotoga igel temel girel mla momrege guk moviang guk motan. Akti soal mention ratogoil wase. Tirigel mora a negotiation el girela igal contract. Agunda suen ngani akmal simple el format malumen ngalula contract. El mal gired el murungil lege igida ula problem el girel agot girela contract man mob lagatak muigel girel rol e girel man mo ngila al dadura dlonglela contractor ma PPUC maluben government sel murug sel contract ngara rol girel mornia conditioner al sel wase komruli tiang e condiciona de pertiraudu ege igida atol sumum dagalungil salawadal either en mornia arrod ngiruriu malu be kadmo end up mlamle tra contract kadmo ngo aklal inferior ra quality ngi malu be dagalungil momita igel soat emla moita udu segu parter gidel lo spera claro lorurnya contractor diguk la contractora girel mo plata krababiel wase al sugumung mesel sils el dul wase momrek edagabol mrek en ngara bal selise len aul mo mora bib ay gidel toga girel mo gongenia contractor mesel dul wase oy akmo mururnil tiagidel en bulgula sa igel rogul na sel agreement tagirel mo Eselul lemong contract en mase al sugumen dia en for each trail bol meo den teraludo da giril harau ragalmente seguir igelom godon mas en liquidated damages akmal medengel wase apraen akmal medengel toil blol involve contract kodio mga viaga imol contract lungil contract muru ragalmente amrigel dia seguir section Even a tel campak road am naringi seguir el section. Masera al bol mrega de un logreor el mlai mitra tae. Ya almi goram le exercise segi. En din dimlaga din mredruli. A de lol tu takra almi golo ase. A gimlo meodl en dimlaga spadmamlo ase avela. A tal sandeng ngedeng eol ullo. Almi goram lo molgoelo ase a contract mulo ase cometse grasait el mom dingero ultre tele como dingé crisela utum dingi como dingé disela utum tera a ullo ase tera al inchis la verkel buin sande ay giril ngalil mom dai ruero obir lesel tal bol marek seguid el bid asumlo ase como le auror sel location no tirclise Mesel alborger na gargarira hawail girel tia crawl project ng ngani ap tokol milyon. E ajaza dilurtil wase instead ra almigor arbol lutul moharar gumil girel ay gel delay el blomeo dani len ul en somamal
الملتيتال تغوي غوباي مهارر تيرتال قبل من تراي كاجيد الوضوء سيملك ميدنا نغلق روجي من مليون الجيل تال الورو لين ديملا أمرولا نراليو أي كاجيد أبابيل لولتو أسي تسيل بدميلو أسي ممساتيا مم رولي تال أوريو مربيلا الممديلو أسي موانا دل إلا إيقال كيبو مورولا أيقال فيل رنجي ما Masira la me radra veue e gambese ngania bebir terral da uir ngania ad miles ai gendia vinga magocha in moral inspecta gi ngania bebir ai gel bible 80 feet sel kulara el mor seriol ngania baba o gail feet adale tamlo kan pleno se kada al girel wai se amne insertir el mor al migol mortir amla sai gang artial specification Martial spec. Tial le vidri. Molmut speed limit Michael sign el gil no mamla al sel. Michael baton na. Maul mang akmadak ternil toy. Sabed el matmal ternil mal moklo. El ay gil no sisiun monday ay gil omorren sa activir a pipiusit molgonilo. Tia girel momre o ngarang ambigi bom chegra ultimen. Ndigimusum. Ya, ave lo pengerti al toilet lo lava mesil dirga atar krengsel mesil logong alogon draya utum. Leng lo ngai tekle. Malu bel gotel met ngila igal gora traktor le tigal amla nasional tigal farm traktor ngakle. Mar mi gora mantin nebes murtia se gomre del mutuo duro klai kalmo. En Michael Girel Morterral Malme. Se la kalwida tegal au la balsra o yimal milyon. Why say tay gidel tabaim lo tu takle te ulbal se gira. Why say que está la Girel قبل متر بيلاو. Mal Girel momrubi se ula kumna se ngora ndagunge Brian al adir kam norsel border PPU sindi. Akmal madena se madeni gidel to len dire gal betol giblam al Girel se la gurol. Len diagal. Ngania ba project belaul le fail mal no kita tan tora finance aktir kam le alban mga segidam le sal melgoni kam beslo ase agum dasu en gireder bekladel tirgelo ngara alai ga gidel contract kam men el mal momrur segidel to no seben segidam le sal dia kami mata mungkin lagi dem bol last tapi kita tiap kita program lagi deh kita mal di bawah kuntial tial di bawah orang asuleme orang idung magaw Mr. Wilter tial program lagi nak batangnya luas kita di regal el welcome ang idi ludas malu bang korang idea malu bang area kim dilir tiang al kau lo mesa asom al gamet malu bang krim tiap dia program rakau jisak bang semen mesa tar kamam regal malu bang mesa tirgal biga mengerti lobis kita yang lagi hal ba paisi malu bang samal may eka hut bakla program ya kami leng DYC dia kata kau jisak kalau ada kim tulas ya kim betengah ikan rohui malu lagi mau lawa mui information magi dire kan malu semediar rongsau aku kremeng segel information akmal di mereka asule mun proses del mot makat program kaman sulang makuk next